Hello, cái tin này là bạn muốn chia sẻ hình này bỏ. Cái này đi ở nhà biết tao bảo mình nó. Cái ta lấy đi đó, bạn muốn biết gì đi về phía bare. Cái sibulari sờ bay nhà sát chặt tao này. Chết tao này chết tao điều yên uzon. Thế lại bare, sân lên đi thế lại ba mình. Cái ta lấy đi ở tiền biểu mà mua về lại bare. Nhiều trăm mong đi phiêu à mình. Anh này đi sẽ chạy để tụt ra xuống bột hello ya ba đi. Nó. Cái nhiều trăm mong này thế thôi sao khen chuyện đi ô cô này xí đi đông cô bạn nhé là bỏ mà lại xí bà đâu mấy khen chuyện đi liền khen chuyện đi tận lòng bỏ đi nào thật là chân chân đi lột thật rồi mà xí lại bà đi yam bay xả lại khá chả đó đông lâu đó là xí đông này làm lâu đó to bay đi xả về số xin cảm ơn cái này chấp nhận đó là bay nhé cái là đi về mùi bị lại bài mùi bị là tôi mùi này từ chả to một lúc bây giờ phong đi tiền ổn mà khen chân đi đâu đấy cái rồi cái nào đi ở bên mà tiền mùi bị bỏ thì luôn đi thay bị số mà cái nào sẽ thay để ban buồn đi đi thế ba mình ban buồn đi để thay bị số những cái nào là khen chân đi anh nên tiền bị tama bao tiền mùi bị lại ba đấy ta liều lấy khả năng này luôn đấy ngồi lên nên lấy ý toàn một lúc bên phong lấy tiền ở bên sau mà mình cái tiền phun liền ta đi theo vào mìnhจะตามมองเทไรป่าเลยน่าซาเทไรป่าเลยซาเนี่ยลงมาน่าเทไรป่าเลยပြန်ပြီးတော့မှတမတော့မွေးပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးကြရင်ရေဆက်ဆက်လေးစားခြင်းတွေရေဆက်ဆက်လေးထည့်ပါမယ်နည်းနည်းနေပြီးတော့နောက်ထပ်ထည့်ပါတယ်ကဲဒီလိုနေထားမှာပဲအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့မှတိုင်းလို့စောင့်ရမယ်ပေါ့ရှင်အရတာလေးပြန်မွေးပြီးတော့လေဒါအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့မှခဏစောင့်ပေါ့လေ2မိနစ်လောက်ပါပဲခဏလေးစောင့်ပြီးတော့မှခင်းချင်လေးတွေကလည်းအဲ့လိုမကြည့်တကြည့်လေးပေါ့အဲ့လိုအနေထားလေးမှာငရုတ်တီးလေးတောင်ကိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပထမကျတော့ငရုတ်တီးနဲ့တောင်ကိုက်ထည့်နေလုပ်ထားတာအဲ့ဒါလေးအရင်ဆက်တဲ့ခါကျအောင်ငရုတ်တီးကတောင်မကိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နည်းနည်းထည့်ပါမယ်နည်းနည်းကဒီဘက်မှာအရင်စီးချုံနေတာအခုတလောကလေဆိုတော့နည်းနည်းကတော့စိတ်ကြိုက်သုံးနေပါလေဟင်းချက်တဲ့တည်းကုန်ထည့်ပါလေကဲဒီလိုမျိုးလေးမွေးပြီးဒီခါကျတော့ကျွန်မအရသာမီးပါတော့နေဒီမီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆယ်ခုတ်ထဲခဏနေအရန်ကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်ပါပါတော့ခလိုက်ပါလေဒီကနေမီးခလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာကြီးလည်းမစားဘူးဆိုတော့ကျွန်မကပြောပြလိုက်တယ်ပေါ့ကွယ်ရှယ်ကောင်းတော့နော်ချက်နီးလေးဝင်မြပေးတာပါစိတ်ဝင်စားရင်လိုက်ချက်ကြည့်ကြပါလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဟင်းချက်နီးလေးကိုလည်းတင်ပေးသွားပါမယ်နော်ဆုံးတိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကဲကျွန်မတော့တွေ့ပါတော့မယ်ဘိုင်ဘိုင်